Blay PWPW, Christian King supaya P Saganika Amen Faithful and True Channel. Paren kesengi kebakat ar jung ijupan krek kapan tekas. Ni ya pusuan biang ya pe biang nak Bible pan nak jingkai jung kebalang. Alor Mynsiem Bakhuid. Mata kesengi Mynsiem Bakhuid ulang Tlong jong jingkhuid. Catechism of the Catholic Church kanombar news parts of Kendai. Kesim nak Roman Catechism, kemudian Catechism keba Kam Haswa ya kini keba kerteng Catechism of the Catholic Church. Hang tu ngisem ya kini kicing thok. Haoi anda lapen I ba Mynsiem Bakhuid ulang Tlong ba unang ai jong barok kicing khuid. Mentai ni pla ba dei mau ubalapen kup ya kebalang da kicing khuid. Mynsiem Bakhuid balai hangding ngesutu ya kene kwe kapang. Balai ngi ong ya kabalang Katolik, kabalang Bakhuid. Namar jong Mynsiem Bakhuid. Namar ba hakabalang ngi yo ya kene jingkhuid na Mynsiem Bakhuid, ngi sala ban ong kabalang Bakhuid. Ngi sala ban ong ru ya kibriu ki Bakhuid. Ki riu khuid. Ngi siem Aki siti jong Paulus Bakhuid jabu uthok siki Kristan kenhun Kristan berper ki jakawa per Ephesus ja Korin ja Filipi ong ki Krist ki riu khuid. Namarba ni don ya Mynsiem Bakhuid. Bat kaweru ba ni siem ya kene kijing kot. Kpa Bakhuid. Beling ong kpa Bakhuid. Namarba udai unong yalam. Jong kabalang Bakhuid. Bat haba hangta udon Mynsiem Bakhuid bagajing tre jong Mynsiem Bakhuid. Kabalang hakar komkren jong ki kpa balang kalong kajaka hakaba Mynsiem Bakhuid udon kerhai. Wen ni ki kpa balang de Hippolytus. Kada kawen ki jing thok jong ula thok ya kene. Kabalang kedai kejaka ha kaba Mynsiem Bakhuid udon kerhai. Bat kumno ni pla ya kane kejing don Mynsiem Bakhuid ha kabalang. Namar jong kejing ai ya kejing kular lengpa jong putra Jesuhi. Apa ngi pulih ha ka gospel kum uya anes long kepakat saud ka alpun riu Jesu aong. Unong pentingan Mynsiem Bakhuid ya uba ukpa un sapa ka kerteng jonga. Un sai kai ya pi nadong syadong. Bat un sapen ken mau hapi ya kata baro ke bangalaya tu hapi. Kentubru ke kebar Jesu lai tu kentubru ya ka jinglong khuid. Umno ban long ki Bakhuid. Jesu kamtam hapangi pule na ka gospel kum Matius kelong ke pesan handreu bat niau ubatai ya kita gijinglong kipangi don kamban long ki Bakhuid. Bat Mynsiem Bakhuid menta anda Jesu lali pai no isya ukpa. Un sapen ken mau ya kitu paro ka jiba Jesu lahikai nadong syadong. Bat kawena kita gijingkai bang kita bandon ban long kamban long ki Bakhuid. Bat Jesu ulah pen ken mau ba ublei ulah ong ha kitab Leviticus long ke bakat kendai dekat prab ong tolong piki Bakhuid mau pa jong nomor ngau ublei ngalong Bakhuid tu Jesu ulang tolong ki Bakhuid nomor mau pa jong ngau ulang Bakhuid mau pa jong ngau ulang bajanai tolong ru ki bajanai tum kita hijing hikai ru Jesu lah hikai nanta a kasiti sakinong Galatia long kepesan kat ar hadu ar pulai Paulus apostol uthok sakini kinong Galatia uthok Japang Mynsiem Bakhuid. Isok jong Mynsiem Bakhuid wong kumna usok jong Mynsiem ulang kajing it, kajing kemen, kajing suk, kajing Aisha, kajing sebun, kajing kelut Mynsiem, kajing it, kajing it, kajing jamnut, bat kajing khuid Mynsiem. Ti kajing khuid Mynsiem. Ti kini ba ngidon ya Mynsiem Bakhuid unsa penmi ya kini kisok hangi. Ban long ki Bakhuid namar mau udah Tlong jong kene ke jingkhuid. Tidak ada ngidon
ya Mynsiem Bakhuid unsa pensei hangi yakin kisah. Au biang sisin ke ita kisah. Kajing Eid, kajing Kemen, kajing Suk, kajing Aisyah, kajing Sebun, kajing Keluit Mynsiem, kajing Eid, kajing Jamnut, kajing Khuid Mynsiem. Ini kidon haka siti segi kalatia kalau pesan kot al-fulai. Pada Mynsiem Bakhuid upen iru ya kapop. Haka gospel community dong kapakandri kot pradu spau wo jisu batai halor kani ula ong yakin kikitien. Anda Mynsiem Bakhuid wan pen i haka perteka no ki bakala syapang kapop. Syapang uno ubade bat syapang kejing bisaru blei. Syapang kapop namar ba kim ngej hanga. Syapang uno ubade bala pensebut dakaba ngalej syaupa. Bat bapin om yo isu yanga. Uang yang gitu kiba ya Turkonia bat ujisu ki Parisi start ain. Itu ubatai spangkane pangkapop. Di Mynsiem Bakhuid upen i yangi yakipop. Dah Mynsiem Bakhuid wan upen i haka perteka no kapakala pangkapop. Kunta. Di apa upen i pangkapop. Di marba Mynsiem Bakhuid wan ra yakan ke jinglong khuid. Di ban light na kapop di don kam ban long ki Bakhuid bandik pai berpor shoble. Isi sin haka ni kesengi. Ni perkut dah jing khat kerpat yo Mynsiem Bakhuid haka jing im ke jungi. Upen yarap ini. Bagi itu ia kano ke balong pop, baban kiar nak kata ke pop. Baban ngej barabor dak pas kem ha ujisu ukun jong ublei. Orang pediang ujisu udai sisa ukun jong ublei. Udai ublei. Ya ubah abun sin ulang nga long. Mau ublei ulang hau Moses. Berbau ulapin itu ulayatu berulah batai. Kerteng jong ublei uang I am ngalong. Uji suruh obon teli jaka uang ngalong. Syuab Abraham ladon ngalong. Yohanes pras sapupra. Pengen kerpat ya uni Mynsiem Bakhuid uban saya rap ini. Marba ulong ketolong jong jingkhuid jong saya rap ini balong ki Bakhuid. Agar teng kepa berpun Mynsiem Bakhuid amen. Pan Mynsiem Bakhuid pensai ke donut jengi pengi WE ki badai ki jong blai. Wan Mynsiem Bakhuid hagi jemut jengi pengen tip tu ya ki badai jong blai. Wan Mynsiem Bakhuid ha ke Mynsiem ke jongi. Pengen long tang jong blai. Bakhuid bat pen kentang ya kat ke ba ngi perkat ngi kren bat ngi le. Nang ba ki barok kin long nak bentak ke buram jong blai. Amen. Hak teng pa berpun Mynsiem Bakhuid. Amen.